aba bakwatirwe mu misiri yabo arabazurwa nyanja ya Kacera kandi abamwe bayirukire bayeshereka basigaye ibintu byabo ubwo barukunga polisi. Aba babire bombekero buju bwabo bwo kutura amabazurwe nyanzeji kandi abeby'obuhangwa nibagera ngo kweto nicigumiza mo kurinde nyanjeji kurigera activities ninge ebiko ebintu by'utwire tukora kugira ngo icyo cyara twakireberera abantu bamwe bakagenda kunkana n'abandi harimo abandi abatahirimo hariho sections z'abantu beyongire kandi hamwe twabinjire twashanga barigiriwe so na naba bacurumu abantu baterero muranga nabo barebe batahi baba ko bagiremo nabo barge mu bishara. We have found people cultivating tomatoes in the wetland system. They agreed with the district natural resource officer where they should stop cultivating. But these people have extended their activities deep inside the wetland system, which is very, very harmful. Ebintu bakwatsirwe harimo water pump sina hamwe n'epira byo kutwara mizo mu Misiri. Nangwa n'emirundi mingi tukoze evictions konkana bagarukamo tukabamakinja boundary n'ebikondo twaboreka hibakiye koma konka ko kumukureba beyongireyo bariyo nbosya icyara iteme na n'emisiri yenyanya nayo twagira aho twagireba n'ibindi bihingwe birumo. Enyanja ya Kacera ne yatanisa Kiruhura district hamwe na Rakai hamwe n'Isingiro district na Ryantonde. Abwa TV West nde Evans Tarema omuri Kiruhura.